hari amasezerano y'ubufatanye mu bya gisirikare yigeze gusinywa hagati y'Uburusiya, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan na Belarusi. Ni amasezerano bise Collective Security Treaty CST. Ibi byari bisobanuye ubufatanye bw'ibi bihugu byahoze bigize Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete. Kuva ku itariki ya 6 y'uku kwezi kwa munani, abasirikare ba Ukraine bambutse umupaka uhuza Ukraine n'Uburusiya, binjira mu Burusiya bafata agace kitwa Kursk. Kuva icyo gihe bigaruriye ibyaro bitandukanye by'Uburusiya, bafata ahantu hapima kilometero kari 1000. Uburusiya burimo burataka buvuga ko bwavogerewe n'igihugu ubusanzwe kitakabaye kinariho, Ukraine. Muri izi nshuti zose z'Uburusiya, imwe yonyine niyo yagize ikivuga kuri uku gukorwa mu jisho k'Uburusiya. Perezida Alexander Lukashenko wa Belarus niwe wenyine wamaganye iki gitero cya Ukraine. Ati reka twicare turangize iyi ntambara, kubera ko yaba abaturage ba Ukraine cyangwa se Abarusiya yewe n'aba Belarus nta numwe wungukira muri iyi ntambara. Ati Leta Zunze Ubumwe zonyine nizo zifite inyungu muri iyi ntambara. Niko Perezida Alexander Lukashenko yabwiye televiziyo yitwa Russia Television Network. Lukashenko yategetse iyoherezwa ry'ingabo z'igihugu cye ku mupaka wa Belarus na Ukraine. Televiziyo ya leta ya Belarusi yerekanye tanke cyangwa se ibifaru na za misile bipakiye muri gari ya moshi byerekeza kuri uwo mupaka. Gusa hari umusesenguzi mu bya gisirikari w'umunya Ukraine witwa Vladislav Seleznyov watangarije ibiro ntaramakuru byitwa RBK byo muri Ukraine ko ibyo kohereza izo ntwaro ari amayeri, kandi ko mu by'ukuri Belarus izo ntwaro yohereje n'ingabo bitigeze bigera ku mupaka. Kugeza ubu abayobozi b'ibindi bihugu biri muri wa muryango wa CST ntacyo bavuze ku bijyanye no kwinjira kw'ingabo za Ukraine muri Kursk, kandi nta nkunga ya gisirikari bigeze baha Uburusiya. Kubera iki inshuti z'Uburusiya nta kintu zirimo kuvuga kuri ibi bitero bya Ukraine? Ibi bihugu byasinyanye n'Uburusiya amasezerano y'ubufatanye mu bya gisirikari, biramutse bihaye inkunga Uburusiya ntabwo iyo nkunga yabugwa nabi. Gusa hari abasesenguzi mu bya politike bavuga ko ibi bihugu bitatinyuka kohereza ingabo zabyo muri Kursk gufasha Uburusiya. Mu masezerano bagiranye, kugira ngo ibihugu bitabare kimwe muri byo, bisaba ko icyo gihugu gikeneye ubufasha kibanza kubusaba ibyo bihugu bigenzi byacyo, kandi Uburusiya ntabwo bwasaba ubufasha ibi bihugu kubera ko ngo byaba ari ukwigaragaza nk'igihugu giciriritse. Vladimir Putin yabo mu burengerazuba bw'isi bashaka kumunyega bamwita nyir'umutekano. Ibi babihera ku byo yakunze kuvuga byuko nta muntu ukina n'umutekano w'Uburusiya ngo bimugwa amahoro. Ibi kandi biherwa ku kuba mu myaka 24 Putin amaze ku butegetsi mu Burusiya nta gihugu na kimwe kigeze gitera Uburusiya. Nyamara Uburusiya bwahuye n'ibibazo byinshi by'umutekano, ariko Putin akabisohokamo neza. Mu mwaka wa 2022 Ukraine yaroshye ubwato bw'intambara bwitwa Moskova, bwari buhagarariye andi mato y'intambara y'Uburusiya yo mu nyanja y'umukara cyangwa Black Sea. Uburusiya bwabisohotsemo neza. Nanone mu 2023 mu gihe cy'ubwigomeke bw'umutwe wa Wagner n'umuyobozi wawo Yevgeny Prigozhin, ubwo abarwanyi ba Wagner bitwaje intwaro bari barimo kwerekeza ku murwa mukuru Moscow w'Uburusiya bigumuye, nta kibazo na kimwe kigeze kibaho kubera ko ibingibi Putin yabifashe nk'ikibazo kidakanganye. Ibi byose kimwe n'ibindi byinshi nibyo bituma Putin bamwita bwana nyir'umutekano. Abashyigikiye Ukraine bavuga ko Perezida Putin yanyuze muri ibyo bibazo byose, ariko uko bigaragara ntacyo byamuhungabanyijeho. Ngo agomba kuba yizeye ko n'izi mbogamizi arimo guhura nazo uyu munsi azazikuramo rwose bitamugoye. Ariko icyo wamenya ni iki: ubwigomeke bwa Wagner bwarangiye mu munsi umwe. Igitero cya Ukraine imbere mu Burusiya cyo kimaze icyumweru kirenga. Uko kirushaho kumara igihe kirekire, niko igitutu kirushaho kuzamuka kiyongera ku butegetsi bw'Uburusiya, ndetse niko gishobora kwangiza cyane ubutegetsi bwa Perezida Vladimir Putin. Mu myaka hafi 25 amaze ku butegetsi, Putin yubatse izina rya bwana nyir'umutekano.
umugabo wenyine muri iki gihugu kinini cyane ufite ubushobozi bwo gutuma abarusiya bakomeza kugira umutekano. Icyo yise igikorwa cyihariye cya gisirikare ariyo ntambara y'Uburusiya na Ukraine irwanwa n'uyu munsi, cyasobanuriwe abarusiya nk'uburyo bwo kongera umutekano w'igihugu cy'Uburusiya. Muri iyi myaka 2 n'igice iyi ntambara imaze, nta kimenyetso kinini kiri hano cyo gutekana, cyane cyane ku barusiya bari batuye muri Kursk. Ubu ngubu basunikiwe kuva mu ngo zabo bagahunga ingabo za Ukraine. Ku mipaka y'Uburusiya hiyongereye abo mu muryango wo gutabarana w'Uburayi na Amerika, OTAN. Ni mu gihe Sweden na Finland byamaze kwinjira muri uwo muryango. Imijyi yo mu Burusiya iramishwaho amasasu butitsa mu buryo buhoraho mu bitero bya Ukraine by'indege nto zitagira abapilote, drone. Ubu basirikare ba Ukraine barimo barafata ubutaka bw'Uburusiya. Nta gutekana kuri mu gihugu cya Bwana nyir'umutekano, niko BBC yanditse. Binyuze mu mahitamo y'imvugo akoresha, Vladimir Putin arimo kugerageza kwereka abarusiya ko nta mpamvu yo gushya ubwoba. Ubwo yakomozaga kuri icyo gitero cya Ukraine, yirinze gukoresha ijambo igitero, ahubwo yavuze ku buryo ibintu bimeze mu gace ko ku mupaka, cyangwa se uburyo ibintu birimo kugenda. Putin yanise iki gitero cya Ukraine ubushotoranyi. Ni iki perezida w'Uburusiya Vladimir Putin arimo gutegura ngo akemure iki kibazo? Abantu ntabwo bakwiye kwitega ko Putin azafata telefone agahamagara perezida wa Ukraine akamusaba gukura ingabo ze mu Burusiya. Oya, abategetsi bo mu Burusiya babisobanuye neza inshuro nyinshi ko nyuma y'iki gitero babaye bahagaritse igitekerezo cy'ibiganiro by'amahoro hagati y'Uburusiya na Ukraine. Ariko n'ubundi ntugire ngo hari hasanzwe hari ibiganiro birambye byari biteganyijwe kuzaba. Oya, ntabyo. Mu by'ukuri muri iki cyumweru Vladimir Putin yatangaje icyo ashaka nyirizina: kwirukana umwanzi ku butaka bw'Uburusiya. Gusa ibinyamakuru byo mu burengerazuba bw'isi dore uko bibivuga. Ibirebana no kwirukana umwanzi ku butaka bw'Uburusiya ni ikintu kimwe kubivuga, bikaba ikindi kubikora. Niko abashyigikiye Ukraine babivuga. Nubwo igisirikare cy'Uburusiya cyohereje ingabo zo gutanga umusada mu karere ka Kursk, ntabwo kirashobora kwisubiza ahigaruriwe n'ingabo za Ukraine muri iki gice cy'Uburusiya. Abantu bagenda i Moscow, by'umwihariko mu gace kazwi nka Place Rouge kari hafi y'ibiro by'umukuru w'igihugu, mu masaha ya mu gitondo batunguwe no kubona hari bya televiziyo bya rutura na za bafre byari birimo gucurangwamo indirimbo No je ne regrette rien. Oya, nta na kimwe nicuza. Ni indirimbo yakanyujijeho cyane mu gihe cyayo, indirimbo y'umuhanzi w'umufaransa-kazi Edith Piaf. Ni indirimbo yacurangwaga mu mujyi wa Moscow ngo yumvikana yomongana hafi aho ngaho mu mujyi nyine. Cyari igihe kidasanzwe na gato. Byasaga naho abategetsi b'Uburusiya bashaka gutanga ubutumwa bw'uko ntacyo bicuza mu kuba baratangije intambara barwanamo na Ukraine. Nibi byatangaza mu ruhame bihuye n'imitekerereze ye muri iki gihe, Vladimir Putin aracyemera ko hari ikintu kimwe gusa gishoboka kizava muri iyi ntambara: kuyitsinda. Inshuti z'Uburusiya zose nta kintu ziravuga kuri iki gitero, cyangwa se ngo zivuge niba ziteguye gufasha Uburusiya muri iki gihe bwatewe. Mu nshuti Uburusiya bufite zaniyemeje kuba inyuma yabwo muri iyi ntambara no mu zindi zose Uburusiya buzajyamo, ariko ikaba inshuti iteye ubwoba Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Uburayi, ni Korea ya Ruguru. Amakuru avuga ko kugeza ubu ngubu Korea ya Ruguru imaze koherereza Uburusiya ibisasu hafi miliyoni 5 ndetse n'ibibunda bya rutura. Korea ya Ruguru ni umufatanyabikorwa mwiza w'Uburusiya mu gusuzugura uburengerazuba bw'isi. N'ubundi kandi Uburusiya na Korea ya Ruguru nibyo bihugu bibiri bya mbere byafatiwe ibihano byinshi ku isi. Korea ya Ruguru izira gukora gahunda z'intwaro za kirimbuzi na nucleaire ndetse no kurasa byigerageza ibisasu bya misile zo mu bwoko bwa ballistique. Muri uyu mwaka Uburusiya bwakomye mu nkokora ibihano byafatiwe Korea ya Ruguru, ubwo bwatoraga butambamira umwanzuro w'akanama k'umutekano k'umuryango w'abibumbye wo kongerera igihe itsinda rigenzura ibyo bihano. Ndetse hashobora no kuba hari ubushuti bwa nyabwo hagati y'abategetsi bombi, Vladimir Putin na Kim Jong Un. Nubwo ari ubushuti burimo amakenga kandi bukaba busa n'ubushingiye ku bucuruzi. Mu kwezi kwa kabiri muri uyu mwaka, Putin yahaye impano Kim Jong Un y'imodoka y'akataraboneka ya limousine.
ikorwa n'Uburusiya. Iki gihe yararenze ku bihano bya Loni bibuza ibihugu kugira inkunga biha Korea ya ruguru. Ejo bundi mu kwa gatandatu nabwo ubwo Kim Jong Un yasuraga Uburusiya, nabwo Putin yamuhaye indi mpano y'imodoka nk'iyi ngiyi. Mu butumwa aherutse guha Perezida Putin, Kim yavuze ko Korea ya ruguru ari inshuti y'Uburusiya idashobora gutsindwa mu ntambara. Ariko bishobora kuba ari ibijyanye n'ubucuruzi gusa no kuba nta yandi mahitamo ahari. Tudaciye ku ruhande, Korea ya ruguru ubifite agaciro kanini cyane ku Burusiya bwashyizwe mu kato. Korea ya ruguru irabibona ko Uburusiya bukeneye inshuti. Kuva mu myaka 2 ishize ubwo Perezida Putin yoherezaga ingabo muri Ukraine baturanye, yakomeje gusunikira cyangwa se kumvikanisha igitekerezo cy'uko kwiharira ijambo k'uburengerazuba bw'isi kurimo kuvaho, ndetse akomeje kureshya abemeranya nawe cyangwa se nibura biteguye kuba bakwakira iyo mitekerereze ngo baze bifatanye barwanya Amerika n'Uburayi. Muri ibi bibazo Uburusiya burimo, Korea ya ruguru nicyo gihugu Putin yahamagara ngo kimutabare cyohereza ingabo zikarara zije. Uyu munsi iyi Korea ya ruguru nayo nta kiravuga. Uburusiya buravuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'umuryango wa OTAN bagize uruhare rukomeye cyane muri iki gitero Ukraine yagabye ku Burusiya. Umukozi mu biro bya Perezida w'Uburusiya Nikolai Patrushev yabwiye ikinyamakuru Izvestia ko amatangazo ya Amerika avuga ko nta ruhare Amerika yagize muri icyo gitero ngo ni amatangazo y'ibinyoma. Ngo abanyamerika nibo basunikiye Ukraine kohereza izi ngabo mu Burusiya. Ni mu gihe ibiro bya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika byo bivuga ko Ukraine itigeze imenyesha Amerika ko igiye kohereza ingabo ku butaka bw'Uburusiya, ndetse ngo nta ruhare urwo ari rwo rwose Amerika ifite muri iki gitero. Abategetsi ba Amerika uyu munsi barimo baribaza uburyo iki gitero cya Ukraine gishobora guhindura imigendekere y'iyi ntambara. Ibi birasa n'ibikomereye Amerika kubera ko yamaze igihe kinini yanga ko Ukraine ikoresha intwaro yayihaye mu kurasa Uburusiya. None dore Amerika itangiye ubwo burenganzira Ukraine ise yohereza ingabo mu Burusiya. Uyu munsi nyuma y'imyaka 2 n'igice y'intambara, aho Perezida w'Uburusiya atahwemye kuvuga ko iyi ntambara itari hagati y'Uburusiya na Ukraine, ahubwo kuri hagati y'Uburusiya n'Uburayi na Amerika, ubu noneho ibi ngibi atahwemye kuvuga ubanza noneho birimo kwigaragaza. Abasirikare ba Ukraine aho bari mu gace ka Kursk mu Burusiya barimo barakoresha ibirwanisho bahawe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Uburayi. Nta buryo na bumwe buhari Leta Zunze Ubumwe za Amerika zahakana uruhare muri iki gitero. N'ubu ngubu Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziracyavuga ko zidashyigikiye ibitero bya Ukraine byinjira bikagera kure ku butaka bw'Uburusiya. Ariko se barabikoraho iki? Leta Zunze Ubumwe za Amerika nicyo gihugu cya mbere giha Ukraine ubufasha bwinshi bw'ibirwanisho. Niba abasirikare ba Ukraine bavuga ko borohewe cyane no kwinjira mu Burusiya, ni ukuvuga ko ibikoresho bafite bahawe na Amerika n'Uburayi byabibafashijemo. Amerika irakomeza guhakana uruhare rwayo muri ibi nk'aho ibizi neza ko hari ingaruka ibi bitero bizagira. Uburusiya bwo burakomeza guceceka ntibuvuga icyo bugiye gukora kuri ibi. Uku guceceka k'Uburusiya nako ubwako gukomeje guhangayikisha bamwe no gutera ubwoba. Uburusiya nibuhaguruka bugize icyo bugiye gukora kuri ibi bitero, buzakora iki? Buri munsi ibinyamakuru byo mu Burusiya ndetse n'ibyo mu burengerazuba bw'isi bibyuka byandika inkuru z'uburyo abasirikare ba Ukraine baherutse kwinjira mu Burusiya, ngo bakomeje gufata ibice bitandukanye byo mu Burusiya kandi bakomeje kwinjira imbere cyane mu Burusiya. Leta ya Ukraine ivuga ko kuba yarafashe icyemezo cyo kohereza abasirikare mu Burusiya ngo byari bigamije gusunikira Uburusiya kwemera ibiganiro by'imishyikirano maze iyi ntambara ikarangira. Mu basirikare Ukraine yohereje mu Burusiya harimo itsinda ry'abakora ubutasi ndetse n'abashinzwe gutesha umwanzi umutwe. Abangaba barimo abashinzwe gutega imitego no gukuraho imbogamizi zose zabuza abagenzi babo gutambuka aho bagenda barwana imbere mu Burusiya mu gace ka Kursk. Uburusiya rero bwavuze ko bwishe itsinda ryose ry'aba basirikare barimo abashinzwe ubutasi no kumenya amakuru ndetse n'abashinzwe gutesha umwanzi umutwe. Ibiro ntaramakuru bya RIA byavuze ko abasirikare ba Ukraine bishwe ngo bari bafite ibikoresho by'urugamba byose byatanzwe n'umuryango wa OTAN. Ingero z'intwaro nto aba basirikare bari bafite ni izakozwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Sweden, ngo barazifatamwe ubwo bari bageze mu gace kitwa Kremyannoe ni mu karere ka Kursk mu Burusiya.
Minisiteri y'ingabo y'Uburusiya yavuze ko kuva Ukraine yagaba iki gitero ku itariki ya 6 y'uku kwezi ngo imaze gupfusha abasirikare 220. Mwibuke abinjiye mu Burusiya ni 1000. Ukraine kandi imaze gutakaza ibimodoka by'intambara bitamenwa n'amasasu 19. Ingabo z'Uburusiya zashoboye kwigiza inyuma aba barwanyi ba Ukraine bava mu bice bimwe bari barigaruriye mu minsi ishize. Gusa ku rundi ruhande, umugabo w'ingabo za Ukraine ziri mu Burusiya yitwa Oleksandr Sirski wavuga ko ingabo za Ukraine zinjiye mu Burusiya ngo buri munsi zifata ahantu hangana n'ibirometero biri hagati ya 1 na 3 buri munsi. Guverineri w'akarere ka Kursk yitwa Alexei Smirnov yavuze ko abasirikare ba Ukraine bashenye ikiraro cy'umugezi witwa Seine ni mu karere ka Grushkovsk. Iki kiraro mu kanya turakivugaho birambuye. Abashinzwe umutekano mu Burusiya babwiye ibiro ntaramakuru TASS ko iki gitero gishobora kubangamira gukomeza kwimurwa mu karere kegereye umupaka ahatuye abantu 20,000. Ukraine ivuga ko kuva yatera abantu 100,000 bo mu gace yagabyemo igitero bamaze kuva mu byabo bagahunga. Kuri bo iyi ni insinzi. Ukraine yavuze ko yigarurira umujyi witwa Sudzha w'Uburusiya. Uyu mujyi urazwi cyane muri aka karere ka Kursk kubera ko niho hatunganyirizwa gaze na petrole nyinshi. Ukraine yashimangiye kenshi kwidashaka kwigarurira igihugu cy'Uburusiya. Umujyanama wa perezida wa Ukraine yitwa Mikhailo Podolyak yavuze ko Ukraine igomba guhatira Uburusiya gutangira ibiganiro by'amahoro bizasoza iyi ntambara imaze imyaka 2 n'igice. Ati tugomba gutsinda Uburusiya dukoresheje amayeri akomeye, niko yanditse kuri Telegram. Ati mu karere kose ka Kursk turabona neza uburyo ingufu za gisirikare zishobora gukoreshwa mu gusunikira Uburusiya kwemera ibiganiro. Iki gitero cya Ukraine mu Burusiya cyongereye morale n'akanyabugabo by'abanya-Ukraine baba basirikare ku rugamba ndetse n'abaturage. Ni n'igitero cyari kigamije kwereka Abarusiya ko leta yabo itababwiza ukuri ku birebana n'iyi ntambara. Abarusiya basanzwe barabona abasivile b'Abarusiya bagenzi babo bashushubikanywe n'ingabo za Ukraine ku butaka bw'Uburusiya. Biravuga ko ibingibi byashenguye benshi muri aba baturage. Ku wa gatanu, Nikolai Patrushev, umwe mu bantu bakora mu biro bya perezida w'Uburusiya Vladimir Putin, yavuze ko Uburengerazuba na OTAN bafashije cyane Ukraine gutegura iki gitero cyatunguranye cyane kikinjira mu Burusiya, ibintu Leta Zunze Ubumwe za Amerika zahise zihakana. Ati iyo batabigiramo uruhare ndetse ngo banabaha inkunga itaziguye, Ukraine ntabwo yari kwinjira mu karere k'Uburusiya, niko Patrushev yatangaje ikinyamakuru cyitwa Izvestia. Hashize ibyumweru 2 Ukraine ifasha aka gace gato k'ubutaka bw'Uburusiya kitwa Kursk. Ingabo za Ukraine zambutse umupaka ku buryo butunguranye ku wa 2 ku itariki ya 6 y'uku kwezi kwa 8 zinjira muri aka karere ni mu majyepfo y'Uburengerazuba bw'Uburusiya. Ku bantu benshi ibi byari ukwigerezaho cyangwa se kwiyahura kubera ko iyi ntambara Uburusiya burwanamo na Ukraine imaze imyaka 2 n'igice irwanirwa muri Ukraine. Ntabwo Ukraine yari yarigeze itinyuka kohereza ingabo mu Burusiya. Ukraine ivuga ko imaze kwigarurira ahantu harenze kilometero kari 1000. N'ubwa mbere nyuma y'intambara ya kabiri y'isi ubutaka bw'Uburusiya bufashwe n'igihugu cy'amahanga. Uba ahantu hose hafashwe na Ukraine ngo yahirukanye abasirikare bose b'Uburusiya. Ibyo nibivuga n'uruhande rwa Ukraine. Abayobozi ba Ukraine baremeza kandi ko bafasha abasirikare b'Abarusiya barenga 1000 ngo bagizwe imfungwa. Mwijambo ageza ku gihugu buri mugoroba, Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky aherutse kubwira abaturage ati turimo turajya imbere neza muri aka karere ka Kursk. Ati turimo turagira ku ntego zacu. Kugeza ubu umubare w'abantu imirwano yabimaze guhitana ntabwo uzwi. Naho kubakuwe mu byabo n'intambara harabarwa barenga 200,000 ku ruhande rw'Uburusiya. Perezida Vladimir Putin w'Uburusiya avuga ko amaze kohereza abasirikari b'inyongera mu karere kugira ngo birukanize ingabo za Ukraine. Abahanga mu by'umutekano n'igisirikari bo baravuga ko aho Ukraine imaze gufata ntacyo havuze ugereranije n'ubunini bw'Uburusiya. Uburusiya bufite ubuso burenga kilometero kare miliyoni 17. Mwibuke iki nicyo gihugu kinini kurusha ibindi byose ku isi.
ariko kuri perezida Joe Biden, Kursk ibereye ihurizo ritarabaho mugenzi we Putin. Ukraine iremeza ko idafite umugambi wo gufata ubutaka bw'Uburusiya ubuziraherezo. Perezida Zelensky asobanura gusa ko ari uburyo bwo kurengera ubuzima bw'abaturage ba Ukraine no gushakisha uko intambara yarangira. Ati uko tugenda dusenya igisirikare cy'Uburusiya mu turere twegereye imipaka, niko tugenda dusatira amahoro ku gihugu cyacu n'umutekano nyawo. Nubwo bimeze bityo ariko, Ukraine ntabwo isobanura uburyo ibingibi bizabigeraho. Ntabwo isobanura kandi nibizakomeza kwagura aho yigarurira, cyangwa se nibizabigumya himaze gufata, nabwo kugeza ryari. Abategetsi ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bavuga ko Ukraine itigeze imenyesha Amerika amakuru ayo ari yo yose arebana n'iki gitero bagabye mu Burusiya. Gusa batangarira uburyo Ukraine yashoboye kubikora mu ibanga rikomeye, ibisa n'ibigaragaza uruhande bahagazeho. Ibibunda binini byo mu bwoko bwa HIMARS Ukraine yahawe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika nibyo birimo gufasha abasirikare ba Ukraine muri iki gitero bagabye mu Burusiya. Gusa abategetsi ba Amerika ntabwo bemera ko intwaro bahaye Ukraine ari zirimo ikoresha. Kuva iki gitero cyagabwa mu ntangiriro z'uku kwezi, ntabwo havuzwe mu buryo burambuye ibikorwa remezo cyangwa se undi mutungo w'Uburusiya umaze gusenywa n'abasirikare ba Ukraine. Gusa amakuru agezweho uyu munsi nuko Ukraine yashenye iteme ry'ingenzi cyane ryo ku ruzi rwa Seine. Mu kanya iri teme twari turivuzeho, abategetsi bo mu Burusiya babwiye ibitangazamakuru by'imbere mu gihugu kw'igikorwa cyangwa se operation irimo kubera hafi y'umujyi wa Grushkovo cyatumye agace kamwe k'akarere ubu ngubu kadashobora kugerwamo. Iri teme ryashenywe ryakoreshwaga n'Uburusiya mu kugeza ibikoresho ku basirikare babwo, ndetse isenywa ryaryo rishobora kubangamira ibikorwa by'ingabo z'Uburusiya. Perezida wa Ukraine Zelensky yavuze ko ingabo za Ukraine zirimo kongerera imbaraga ibirindiro byazo mu karere ka Kursk. Akavuga ko ubutaka zigaruriye ari ikigega cy'ingurane, yumvikanisha ko bushobora guhererekanwa n'Uburusiya nabwo bugatanga uturere bwigaruriye twa Ukraine. Umugaba mukuru w'ingabo za Ukraine, Colonel General Oleksandr Syrskyi, yavuze ko iki gitero cyateye indi ntambwe ikomeye cyane. Muri video yatangajwe ku mbuga nkoranyambaga, yabwiye Perezida Zelensky ati ingabo zo muri iri tsinda riri mu gitero zikomeje kurwana, ndetse zateye intambwe mu duce tumwe turi hagati y'ikilometero kimwe n'ibirometero bitatu zerekeza ku mwanzi. Yavuze ko afite icyizere cyo gufata imfungwa nyinshi ku rugamba mu cyaro cy'ahitwa Mala Lokinia, kiri mu ntara iri ku birometero hafi 13 uvuye ku mupaka. Mu gihe gutera intambwe kwa Ukraine gukomeje, abategetsi bo mu karere ka Belgorod mu Burusiya na karere gahana imbibi na Ukraine bavuze ko guhera ku wa mbere bazahungisha abatuye mu byaro bitanu. N'ubwa mbere Uburusiya bwumvikanye buvuga ibi birebana no guhunga, aho gukoresha amagambo akomeye nko gushushubikanya umwanzi. Gusa mu gihe Ukraine ikomeje kwinjira imbere ku butaka bwo mu burengerazuba bw'Uburusiya, abasirikari b'Uburusiya nabo bakomeje gutera intambwe mu burasirazuba bwa Ukraine. Uburusiya bwavuze ko ingabo zabwo zafashe umujyi witwa Zerivka. Uyu niwo wavuba ahangaha mu rukurikirane rw'imijyi ingabo z'Uburusiya zigaruriye mu byumweru bya vuba bishize. Uko gutera intambwe kwa vuba aha gutumye Uburusiya burushaho kwegera umujyi wa Pokrovsk. Ni ihuriro ry'ingenzi cyane ry'ibikoresho riri ku muhanda munini cyane unyuzwamo ibikoresho by'ingabo za Ukraine mu rugamba rwo mu burasirazuba. Umujyi wa Pokrovsk uri mu majyaruguru ashyira uburengerazuba bw'akarere kitwa Donetsk, ni akarere kigaruye n'Uburusiya. Karashweho na Ukraine guhera ku wa gatanu mu gitondo, bituma abasivili benshi bakomereka. Ubutumwa bwo ku wa kane bwa Sergei Dobryak, uyu ni umukuru w'ubutegetsi bwa gisirikare bw'uwo mujyi, bwashishikarije abantu guhunga kubera ko Uburusiya bwari burimo gusatira byihuse ibice byo mu nkengero. Ku rundi ruhande, hakurya y'umupaka mu Burusiya, aho ingabo za Ukraine zigaruriye, umuvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Uburusiya, Maria Zakharova, ntabwo asiba gushinja Ukraine gutera ubwoba abaturage b'abanyamahoro b'Uburusiya bagasunikirwa guhunga. Biravugwa ko abasirikare ba Ukraine bagera mu bice by'Uburusiya bakabanza gukuraho ibikorwa byose birebana n'itumanaho, ku buryo ingabo z'Uburusiya zidashobora gutumanaho. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky muri iki cyumweru
nibwo bwa mbere mu buryo butaziguye yemeye iby'iki gitero. Avuga ibi yavuze ko ibirometero 2,000 byambukiranya umupaka ari byo byari bimaze gufatwa. Muri iryo jambo rye nk'uko asanzwe bigenza buri joro, Zelensky yaragize ati intwaro za rutura zirimo za mortier ndetse na za drone ati nizo turimo gukoresha. Ati ibitero twagabweho n'Uburusiya iki nicyo gisubizo bikwiye. Umutegetsi wo ku rwego rwo hejuru wo muri Ukraine icyo gihe yabwiye ibiro ntaramakuru AFP ko abasirikare babarirwa mu bihumbi barimo kurwana muri icyo gikorwa cyangwa se operation. Abo ngabo bakaba aribo binjiye mu Burusiya. Bavuze rwose ko batigeze bahura n'imbogamizi na nto mu kwinjira mu Burusiya. Babanje kohereza amatsinda y'abasirikare bashinzwe konona ibikorwa remezo by'Abarusiya, banakora ibirebana n'ubutasi, bagaha amakuru bagenzi babo basigaye inyuma kugira ngo bamenye inzira baza kunyuramo aho ngaho muri Kursk. Aba barimo rya tsinda twatangiye tubabwira Uburusiya buvuga ko bwivuganye. Uburyo abarwanyi ba Ukraine barimo kurwanamo iyi ntambara mu Burusiya ni uburyo bwo gutatanya ibirindiro by'umwanzi, bakamwicamo benshi cyane bashoboka kandi bagahungabanya uko ibintu bimeze mu Burusiya. Minisiteri y'ingabo z'Uburusiya yavuze ko abasirikare babwo baburijemo amagerageza y'imitwe y'umwanzi igenda yimuka n'ibimodoka bitamenwa n'amasasu bisanzwe bigamije gucengera kare ku butaka bw'Uburusiya. Aba ni bamwe twavugaga bagenda imbere. Iki gihe ni nabwo bwa mbere abategetsi b'Uburusiya bemeye ko abasirikare ba Ukraine bateye intambwe bakagera kure mu karere ka Kursk kari ku mupaka. Minisiteri y'ingabo z'Uburusiya iki gihe yavuze ko abasirikare babwo barwanye n'abasirikare ba Ukraine hafi y'ibyaro bya Tolpino na Opshishi Korodeze biri mu ntera y'ibirometero hafi 25 n'ibirometero 30 uvuye ku mupaka w'Uburusiya na Ukraine. Amashusho yahererekanijwe ku mbuga za internet yerekanye abo basirikare ba Ukraine bamaze kwinjira mu Burusiya bahagaze imbere y'ibimodoka by'intambara. Abasirikare ba Ukraine bigambye ko bafashe imidugudu myinshi yo mu karere ka Kursk mu buryo bworoshye cyane. Mu cyaro cyitwa Gevo kiri mu ntera y'ibirometero 3 uvuye ku mupaka w'Uburusiya na Ukraine ariko imbere mu Burusiya, aba basirikare ba Ukraine bafashe amashusho barimo kumanura ibendera ry'Uburusiya ku biro by'ubutegetsi. Na amashusho yagaragaye yerekana abasirikare ba Ukraine bafata inyubako z'ubutegetsi mu byaro by'ahitwa Sverdlikov na Poroze. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikomeje guhakana uruhare muri iki gitero. Buri munsi bwira isi yose gitegereje icyo Uburusiya bugiye gukora.